Jomblo. Pak Sudir, Auria, Sari, Hanif, kok nggak masuk? Kok nggak masuk? Kok nggak masuk? Pauco. Tolong Pauco. Tolong Pauco. Pak Jal, Sari kedinginan, nggak mau masuk, bawahnya tidur aja nih Pak Jal. Pak Jal, ini Epa, walaupun nggak dipanggil Epa izin ya, Epa ngurung STNK di kantor pajak. Jangan lupa ya Pak Jal, salam buat Bu Nur ya, buat Bu Nur, Bu Ele loh, Bu Ele, salam ya. Pak Jal, ini Auria nggak bisa datang juga ya Pak Jal. Auria lagi dipijitin nih Pak Jal, kepala Auria pusing-pusing banget, badan pegel-pegel, mungkin capek abis cari bunga ya sama Bu Nur kemarin. Izin ya Pak Jal ya. Halo Pak Jal, halo. Anip izin ya Pak Jal ya. Anip lagi nganterin Mama Anip nih, sakit nih. Ya, doain ya Pak Jal ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Jal ya. Maafin Pak Jal ya. Yuk, Assalamualaikum. Pak Jal, saya Pak Dirman Pak Jal. Perut saya sakit banget nih Pak Jal. Pak Jal tolong bilang sama Tukudin ya, jangan bilang saya sakit COVID ya Pak Jal. Saya cuma sakit perut nih Pak Jal, sakit banget nih Pak Jal. Doain saya sembuh ya Pak Jal. Nanti kalau saya sembuh saya bawain tape yang banyak kali ya Pak Jal ya.